Alope Ekokor regina la jongesi akoto isirigini lukumna kasa kanyare ainya kara Ekokor luda opoto mameunos aneja ikara duke ibore yeni edupori ikamario Akokore ainya kara esorokan la kokoto ngesi. Akino nganya ngoba kodo bre nganya na iluda. Adu mundo bobongo be epere Ekokor ikon be Ekokorai ewenene Ekokor. Akino ngati bare ngobe ado kya pesi. Ekokor lo ngabe weni kitine. Balo do kya pesi. Ikaro ngesa wentinyo Ekokor. Chaka kinika ye balabelo ke. Kodo ngesi mano makina sunyo. Ngobe lizo bia berejo laido. Eno maknga sunye simu balo kwa na sunye liwo. Ijai bijai jo. Kau abunere bore muroni kau. Ngo beba. Ngo bolto bero na jena Ekokor. Ekokor la gwel bubati amba tayo. O kiresia. Michael Obolo elosiwan la pokor ngesi apolo ikinte kiko lo etosa tere aduko karo eda elimilimitere ebe mamna eraina sodit konye tapiti karo alemeleme itoi. Akokoto amuchalta na nyata di karo. Ekokor diope. Lobondo do makina kaike. So edumando Ekokor diope kaike. Ewenen. Loda akoto ngesa ara koni anyomam di jeli. Konyo bwalo kuto jeli. Obudo kwa na egeli to takan. Lodo abakare ngese be akoto iti lukumina kasa kanyare. Dolo obo mena ngesa kwa ikina. Adumule bare ngese nyakare Ekokor de popon di nyakare do ngese kida akukura udi achulo ida una kukure ba auni. Ngese do nu atinga. Nu de gel tere. Hello. Aduke karo ngesi obo chamo ake bucharet. Achamu to ngabadi akarite. Ngepenge ni ba. Boni, asiboiki. Do kai chamu torijo. Akondia kare. Okunya. Kai chamu torijo be. Ija karitijo. Ke bala rallaki. Ebe ilukumira kasa kanyare. Ibala bojai. Mama etenka pumuko pana. Oyena kngela pedopi. Jeina mani ankonya reda lap. Oyena kngela pedopi konye merisirigin munu kere. Idibo wambi jabal feda le. Ara inu e pamba le muno. Onye ngune bala ngi manga tera le mo na bere na so tile manga kadang som sin nera musiko na musi mori ra igira konye jer do le kamuna rere mamula musin nera Apolo na icholongo elosi tu koitela tira Justin elieru ngesi etoro nariti karo anuebe Akoko. Baka Akoko emunara kirunui osoda ichud ilosi yo purane ilosi yo ojai nambo pur bangonda Akoko so itime kata je komira muran do mukone ropo itete noi do isomai kubani isoma lex kosini akibul beti jo ngara ki so kosa ngora por mina do munyo kwen. Ikore nenda lo epolo kinda dex na tira Health Center 3 Ambrose Okala ngese to gungorit osimu ebe swama karo aduke adex na tira konyedo iswama na ngonu kingane adekis ne mam ngesi imani osodi ngini tunganani eje ikingane ya pesi epira swamnu ekoto eketao. Kanuka TV East Patrick Odongo Kosere District.